Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ngira amavuta rero, urumva ko ngira amavuta ari mu ihembe, ngira amavuta ari mu ihembe. Dusome muri Twahagurutse Yeremiya 15 umurongo wa 19. Twahagurutse turasoma no muri Zaburi Yeremiya 15 umurongo wa 19, urupapuro rw'amajana 843. None rero Twahagurutse, none rero uko niko hagize ati niwahindukira uzokugarukana ubone guhagarara imbere yanjye, kandi niwarobanura ibyigira kimazi ukabikura mu by'imbura kimazi uzoba nk'akanwa kanje. Abandi baze baguhindukirire ariko weho ntuzobahindukirire. Turakomeza muri Zaburi 34 bere ku murongo wa mbere dushikare ku wa 7. Zokwama mpimbaza uhoraho ibihe byose, ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Uhoraho niwe umutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Nimuhimbazanye nanje Uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe. Kandi narondeye Uhoraho aranyitaba, ankiza ubwoba nari mfise bwose. Bamwitegereje mu maso habo harakemuka, mu maso habo ntazokwigera hamaramara. Uyu mugorwa yaratakambye, Uhoraho aramwumva, amugiza amarushwa yiwe yose. 7 umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ushobora kwicara. Yesu agurire, Yesu agumisha, Yesu agurire neza. Nawe ariko tuba tumaze iminsi dusenga, ibyo ari bikwateye ubwoba ntusubire kugira ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Nta muyumvise agira ubwoba, ubare n'abandi kugira ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntugire ubwoba. Tiyumvise ikigobe twarabasengeye, Imana yakuyeho corona. Amen. Amen. Imana yakuyeho corona. Ntugire ubwoba. Amen. Amen. Hamubarire ibyiza bya hano wamaze kubyumva. Umurongo wa 7 umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Amen. Icyambere nuko yakorokoye mu izina rya Yesu. Uhoraho yarakorokoye mu izina rya Yesu. Abandi bazapfa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kandi ubutunzi bwawe uzabuza gukoresha mu nzu y'Imana, uzabuzane ukoreshe mu nzu y'Imana. Amen. Amen. Uzabuza gukoresha mu nzu y'Imana, nabyo ni byiza, nabyo ni byiza. Narabye ifoto mukuza hano, narabye ifoto mukuza hano cyangwa n'abantu badutwaye yerekwa, ariko si yerekwa baridutwaye. Ni byiza cyane. Murazi ko twavuze ko turi mu nyubako, tumubwira inyubako rero engineer azotugire abera tugirira ya plan. Twavuze ko ari azora urusengero, azora urusengero naho kwinjiramo baragira babagira intangorane. Tuzogira ibisazi 5. Hari ingorane none sibyo, none tuzagira tubagira runini cyane, naho yagira mu 2 cyangwa 3 nta kibazo, ariko tuzogira ibisazi ngana nta cyari kirimo. Amen. Amen. Azomenya ko agira ruguru 5 ku 10 razomenya, ariko azoshiremo amabiro, azogire n'agasare gato k'inama ngo bita sale, nako nyine dushobora kubasengeramo bivanye n'amanama. Azoshiremo amabiro nyine, biro ya profete, biro ya pastori, biro y'abangeliste, na biro y'abaririmbyi, aho bashobora kugira amazi biro nyine. Hanyuma iruhande cyubaka tugirira aga clinique, ni clinique azo tugire clinique, clinique cyatugirira ni ishuri ryiza nyine rigezweho kubera muri maternelle gushika secondaire, zabagira secondaire.
kaminuza nayo tuzayibona mu nyuma, tuzabona mu nyuma gushika segonderi. Icyo gicapo rero maze kutugirira tuzagisohoza. Nabonye ifoto y'ahantu mu rusengero baciye bashyira ifoto aho hantu kuko nta dekori ihari, baca bafatiye iyo rushengero kuko etaje kirekire rwose. Yesu ashimwe cyane, amen amen. Ko dufite porogaramu ya 2020 kubaka twebwe urusengero, nabo iyerekwa ryabo bashyize hari imbere, ariko ni byiza ni byiza kubera n'uburyo acabibona niyerekwa, ariko twe ntabwo tuzabishyira ngaho imbere, ntabwo tuzabishyira ngaho imbere. Yesu ashimwe cyane, ntabwo tuzabishyira imbere. Imana izaba yabibonye, izaba ibizi, tuzabyereka mwebwe kubona urushengero ukuntu ruzaba rumeze, nababariye uko ruteguye, inyubako zirimo, kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu, amen amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Bikenewe niko ushobora gushyiramo, turazi hari abizi bya hotellerie tourisme, ashobora gushyiramo uburaro bungahe, bizavana, ashobora gushyiramo uburaro bungahe, uburyamo bw'abantu tuzakoresha amakonferanse, amaseminere muri ya petite salle, muri ya salle ntoyi, batanga amaformation b'abakozi b'Imana baje kwiga, kandi noneho ubwo bazokwigira muri iyo petite salle na grande salle, bashobora kwigiramo rya shuri rya Bibiliya, rya theologie, bakagira aho baryama, tukabagaburira. Ibyo byose turizera bizakunda mu izina rya Yesu, amen amen. Yesu ashimwe. Ikindi abasabye ijambo sinzi, turamuha umunota umwe Cyrille, turamuha umunota umwe, akoresha umunota umwe. Murazi ko yagiye yasohotse. Cyrille umunota umwe itegura hano, umunota umwe twavuze bashaka gushyikiza ishengero, umunota umwe baracagagura. Ikindi, itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu dufise anniversaire, uze kondeka neze gutora. Cyrille acaba perezida urwo rubanza, Ange nawe aca bicegera, abasigaye tubaye turatora komite y'urubanza baza gutegura urwo rubanza rwa anniversaire. Yesu ashimwe. Izo itariki 7 tubarira ibirori ukuntu bigenda, baturondere n'uburyo bw'amafaranga, tuzabarira ibirimo hazarimo nyene amateleviziyo, Albert bizaba ihari, tuzatubakora n'amateleviziyo na BTV tuzayitumira. Murazi ko dukoresha ikiganiro, kandi ni byiza gukora kubera ntibaze ngo ibintu byoroshe. Yesu ashimwe. Ntibaze ngo ibintu byoroshe, ni byiza gukora. Reka rero ataza none Cyrille kataza. Cyrille niwe wabwiye ko perezida w'urwo rubanza muturondera amafaranga, mudutumirire abandi, muduterereze. Tugiye guca dusora ama invitation, ivuga dusora ama invitation, biza ko dusora ama invitation y'aba anniversaire y'abana n'inyubako. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Tunabumva rwose. Yesu ashimwe. Amen. Ndumva ko Yesu yamaze kutwinjiramo cyane. Hama mpagaze ngaho imbere yanyu shima n'ibintu byinshi nagomba kuvuga, ariko ngane byo majambo atanu, kuko kenshi namambona bamwe baza kuvuga ngo bashime Imana, nkabona haje 2, 3, 4, ariko byiza ndakunda ndo imbere yuko jewe ntangura kuza gusengera hano muri UPC tena natamu muri eglise byoshe, ari nahorana n'uyu mudamu w'umuhisi Denise Nkurunziza, niwe nahora sengera. Ibintu byose byagira rujya rushengero kenshi ni jewe, ari rushengero rushasha ruri ahantu bita mu Buyenzi, ije nakurikirana ibintu byinshi cyane n'ibyagize urusengero, intebe n'ibindi biba hanze, njye nabikurikirana cyane. Ariko hari ikintu cyashikanye ngaha, ni ikintu gikomeye cyane. Niyumviriye ukuntu maze kenshi nzandaza, ndabona nababwiye ko maze imyaka irenga 5 usengera hano, nemeye ndava hariya, urabona ko hagenda abantu benshi cyane. Ndabona ngiye guhabura ubuye bageze mu 3,000,
yumvira kuva hariya nkaza gusengera ngaha ni ikintu gikomeye rwose cyane. Cyambere bakanashimira Imana. Icya kabiri twumvise ko umuhanuzi afite porogaramu kugira ngo natwe turonke inkuru y'Imana tutende kuza mu Bashinwa, ariyo twebwe twikoreye abanyabishingiro ba UPC Kigobe. Ikintu gikomeye cyane twashimira Imana cyane rwose. Icyo cyambere tubanza tukamwishimira tukamukomera amashyi ukitwa. Icya kabiri ariko nifuza cyane kugira ngo twifashanyemo anako yanga navuga ibijyanye n'intuze ya n'abaririmbyi. Cyenda shaka abaririmbyi bagira n'umwambaro wabo akagira uniforme. Ibyo bera byiza naho abakenye abandi bakaranga ariko ya asaba umuhanuzi kuko nanjye nkajamo tukaraba ukuntu tugira intererano tukabaronderera uniforme zabo. Amen. Kabiri agomba cyaka tatu pito naremeye ari kino misi heze niyemeje kuzana ibendera ry'igihugu. Dimanche heze sinaje kwera mutama yaragize ikibazo aragwara, ndasaba leta iramumanukanya ko yarwariye ruguru, ndamara umwanya ndi muri polisi mugabo yaratoye bitende yarasuye ruguru. Nico nakishimiye Imana cyane kuko yatinze cyane baramurikira ari hamayera menshi nari hakana 5000 ku munsi. Aho ni nubara gusa ibitetari. Cyo nakishimiye Imana. Hama hariho n'ikindi nagomba gusaba umuhanuzi nari kumubwira kuri telefone mugabo nemeye kuje imbere yanjye ngenda kivuge nagomba ko nushika kugira pancarte hariyo ntuzeya iboneka neza shitingi ariko ndashaka pancarte y'icuma n'imvura igwa ikaguma ibona naho aba mwijoro umuntu akazogerageza kwibara bakadoshyiraho amatara akavuga ati ahajya ni muri UPC n'uhageze akahabona akabona ukuntu hasayangana nk'uko natwe dusayangana ku bwiza bw'Imana. Hama nzosaba undi munsi urabona ko umwanya ni muto kizobangira nk'igiteramo ndabasobanuriye ibintu bitari bike n'ibyo naciyemo gushika n'uwo munsi ubona ko nkomeye ndi muzima cyane. Haleluya. Tuvugane ibintu bitari bike twongere tuvugane n'ibyo nyine yavuze bijyanye no kubaka ubushingiro. Gushima ndasabye umuntu wese afite ubuzima nta n'umwe atavuga ati ndagomba kuvuga n'iminota 2 ati genda aje gushima Imana ko nakwimira ndashaka. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku Mana. Ndashaka umwe wese mbona aha barahaza 2 3 muri gushimira Imana kubera ko wavuze uri muzima ariho benshi je nta nimba zimeze kuri telesere ari wowe nabona ari hafi ndabona ariko jewe nabyo se muzima mutama wanje ni muzima ari ni bazima. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hama reka ndofata kanya dosaba umuhanuzi wacu bamumanya hamwe na pastor ngaho hama ngira tuzofatira umwanya hama ndabashimire nagenda bakegurukire ndabifurize umunsi mwiza. Yesu abane namwe. Shalom shalom.